o plan uro ga save na investment ya no ga save ki service y'inkuthithia imbinge mpumba kuongera kika biashara kagakwa ukorerwa ni Ndene Oro TV tumene cionthema gatuthunkume kuri na umithio tutonge na uni munene gitonga wa Kagwi. Inchamba werubo nene ba kithomo na rere ari minister munini wa kithomo thirikari-ini ya Kibaki na aretere itua kathomba be ithomo kaunti-ini ya Meru. Appoint to Assistant Minister for Education Kibaki. You know, to ambulance free primary education. They are also very involved came to Ambellia day schools. They are involved muno came to Ambellia open up universities. Daktari Kilemi Muirian ande na kuramba geteke mujumbe wa Tigania West. Ithurano ne bibi twetete getekire na maga kijokia na tumire network yewe kuthereria karibatere iji mwanki nyongweye. Then because the land portions have become very small. I mean don't yote minene. So what can we do? Lugha tuko na njira export yome. Ratirine kwa yege karo wezare anchambeje yendete kogetarere ate siasene. I go to the gym almost every day in Nairobi. I exercise a lot. I think in eating I'm a bit careless. You know? Anything. Yeah. Anything. So bua kina exercise tetateka. Really? Yeah. Jumatatu eze yantariki 13 gakorokirwa ni gikaro kurekerie mureko nthegoro ne nchambeje. Are you a good singer? No, I don't have a good voice. It will be a disaster. Gikaro na kaunti ngono cia mwanya o maririte gwa kunja. FM 96.4 Rumuri rwa Ameru. Ngatho cha mwanya no ntumba gwitana mbere na kwithira gwatanirite na bautwende na mubango jwa kugukiara rukirwa na ro tukwitha tukiariria siasa andene ya ward ya Kiirua Naari na tugichokera na rwaria ururu wakili Tonny tukiambiria ndwikiri introduction yeku nithiritwo kigweta mantu mwanya jaria withiritwe uri najo na kinyambo no muno kwithirirwa ugitethereria ward jeku mbuga mantu jaja nijo jatumite ugwe withirwa ukienda giti giki kana kawonete antu benu bateguthethererwa na kinya batekurungamirwa uria kubati. Ibwega sana Maureen. Mbugete aka mbamberetie kuromba giti giki mwaka juju. Ndambererie kuromba giti giki ndi university. That is 2019. Iro ndambererie kununkanunkira ora gavana uga kununkanunkira. Na ndi tai tuchumiretie kana nchumiretie nkigundagia. Na kintu kira kinene giatumire ngia interests ya kwenda kurungama DMC Kiirua Naari ikwithira ndategere mbunge cionthe cia Kenya 47 counties ndona bills ire ikuretwo aria ndeja ndatega Kiirua Naari ndatega ward yetu ndona kwina very poor representation. Alafu ndethira indathithagia mantu jetawa social corporate responsibilities. Social corporate responsibilities nontu ni mbithirite mpumite antu kuraja muno antu very poor background. Lakini ojauri antu pogere kushero in a poor background does not mean that you be in that situation. So indageria gwita na skuru nkithithagia mentorship nkigeria kwariria na betu no nturire ukwenda kwa mutongeria kio gwikara suti gwitana ngari gukiritie bioni amutongeria ure umba gukinyirwa amutongeria ure umba kuguna antu na sana indari passionate sana community hana betu ndathiurunga skuru chombe cha Kiirua Naari ward nkithithia mentorship kibaeja karamu taka ndi nabio sana
lakini mbije kantu kara kanini nde nako can make a difference. Kagora turamu, kagora raba, kagora sanitary pads, ngeta skuru, ngiara iriana para, and they were appreciating. And by the way, kithomo Kiirua Naari wari ke iguru muno. Skuru cia tu iti performa muno, nontu it's my prayer, nontu kethira taka inenda tetherwe ntengi thoma. Au ndona kwina gap ne motivate. Number 2, ano baba eto ba university, colleges, inda batrima each and every weekend holiday. Ke skuru eta wa Kiirua Technical Training Institute. Ndenda na management, ndabera ba mpeja kanyaja, ndeja nkathithia mentorship. Gatrima na kethana ni anabau bari, anabau bonde bakaije na bonde bare amwe tukaria tukabera ora batikwetha. And I'm very happy that bamwe they have made it. Ibo nyaba go support gesi aseni, you see? Gintu kingi ndageria ku revive ikundi bia amami betu. Beto kethiria bena ikundi lakini biti active. Self help group iria. Ndeta nkabatrima, kethiri chuburia nkabatethiria nacio. Na mantu jangi jama ingi. Ngithithia ndeto iu nontu ndathithia bado ndi student leader. Indari secretary general wa Kenya University Student Organization thiguru yonthe. Mwana nambe ndikirite mauta chau. So na ije anza leader, you are always a leader. So ntaije nteto ira nkuthithia kethiri ikambaka, ikampainya na ikampa moral ekwenda giti kia MCA. Ndathithia tu out of my passion. Nande no kwana ndathiuruka ngeta nkira antu inkwenda giti kia MCA, inkwenda giti kia MCA. Na thai nande tushikite sana. Kwa highlight nande mathina jaria bwega jau jonthe ndagweta nontu oja ura tukire Kiirua Naari ni tharimi, lakini tutiguna na intabiria na ndauga nkeja nontu bathina iu sana thina ya kithomo. Ana betu bamwe batina irasi ECD classes na bati kuthomera antu conducive na kwembeche ira chikunenganirwa 20 million World Development Fund. Nkauga ngachitumira bwega na ngatetheria ana bau betu na ketha ike basari kegwaka irasi biu kekuriva ikundi biu. Number 2 thinere ngitumite ndungama giti giki iroje tubati twina thina roje obwega apart from rore rwa sefa kuroje rwa sefa tutumaira na roje rungi rwa buri rwa retro former as MP wa buri exactly. Lakini nande rutakinya household na one of my manifesto iko connect household with clean water. That is my manifesto. Ngeta nkagura inya pipe ithano kanenganira wanja from intake ugakucha roje antu beto batithira bena thina. Number 3 kintu tinere ngingashughulikira ni urimi. Oni ndithitie my first degree at the University of Nairobi at Kabete campus. Na imbije urimi mbi what it entails. Na imbije arimi betu bakeja kuongero kaume kidogo. Oetona ala nontu wera mutongeria kaumara weto gachwira antu keja. Pakadithirwa training. Kethira ni hydroponic farming jeu pakarita how to do that hydroponic farming. Pakarima bwega. Kethira i incentives jai ja fertilizer ja mbeo nka represent ward ya Kiirua Naari bwega chathai governor na raeja na mbeo na fertilizer, lakini wejo kethiri ote muntu nyomo Kiirua Naari ukumenya nyamu chirete igekirwa ngari-ini chigeta kweja nao na kimenyano kethira wi muchore MCA hapana into bibi yetu ande MCA nkagiria na nka make sure nko revive rotere rwa urimi. Into kingi kira kiuririte sana youth. Oni nkuga nka empower vijana sana na nka empower atia titwinde to darimi ko thoma tuta university kwina bara bena talents mwanya na kwina bara bakwenda gukirwa ma talent jao na kwina nyabara bangi ta bakuthoma bakakumba kuthoma sana beta universities tukaweka activates onka thithia atia kwina public lands na sana ingu insist kwa public lands kwina public land for example in Kongara au Rocky. Ngeta ndi the proposal not already nketha ndiko yo inya MC ndi the proposal njokie ward area miundeu ndeta twake chibitari na twake youth centers
tukathithia center ku mentor ku nurture talents na inya tukathithia iri TVETs antu baria bakwenda kuthoma driving, masonry, obundi, beauty and cosmetics bakathoma tukaguneka ndio no kenda muno gukiria antu kimbithi nuntu kinya kuringana na uria kuri ni takani botha iji boba ingi ndene na ingwitikia baka gitirwa yewe gwitwa empowerment ikinya bubethirwa bagiukira ima na ngi ariria gukiria nduki mbithi batwe nduki mbithi te akatwenda na muno none mtu mumwithi kana inyaja uninga post kantu mtandaone ukona mtu etakuruma uthingatira bwega wetokona mtu induki na mbwirire twarega kugwatanira tonania ngwataniro eria into bikeja bya shamuriro eguru akuru bara bagetabyo batu na ndi tukanenkairo 50 na tukagurirwa ita papawot kire kimutulio keke ori bubuzera tukaita yarorine tugeta ko baringaira gituma of which we can do more than that akitukeja konania unity kethiri kuringa kure chaku pokarunga manaoni wakiri Tonny Manyara Mugira nonto nchitanirite by the I'm just 24 years nchitanirite and I'm the youngest aspiring MCA ward yetu ndichindana na antu very retired some retired teachers other retired civil servants ningo nikanya gakega sana batu wa youth tuchumire nonto ibatu twingi na tukeja konania unity yetu na siasa ni ora kwitha kugari into bireja roja methene mbeja nengaru ngerekano na metheu nirigiri ni anto bereja into very delicious kwiba kore nyama kwiba kore nyama ngoko kwiba kore patu ayuthi na tu atutegerete na ara kuraja kwina block eguturigeria tukinyaja so oni nchumiretie ndambeira kwijana katika ko pole pole no ntutoke ndo gwitaitira aja methene into bikorirwa eja pole 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 le mwicho kedo chitonithia le mwicho kethire we methene u ule ngugeria kugari atona ni unity cha youth chantu kimbithi kenda tumba kujurania mantu ja jonde neibo kasana antoba aba bethe ba Kiirua Naari ward itwithirite twithithia project nyingi turi amwe na ibethirite ben supporter some volunteers twithirite twi volunteer gwitainya kutheria markets chambaria markets kwiro ndaringere thimu ijiri ithatu anto babethe beja sana na twatheria market area social corporate responsibilities so ntikwenda kuga sana mantu jara nkathithia nontu ni atongeria baba ingi sana beja nya ki studio jeje bageta madhabaune bakauga nkathithio so ntikwenda kwaria rongo lakini anto betu ba Kiirua Naari amamia baba na youth bukeja mpaka anya bambitikiria ntebugwithia ankawitira ngugi nontu ndikana kena na ni mathina jari koto ni withiritwo gikurukira kire gochwa giti gikita muyuthi ngwetiki of course weri na challenges wije ukethirwa kinya ugicommute gweta kiri ntere mwanya kuri na ntere iria kinya mbuga wathuganagia mbuga MC uro ukethirwa agitonya akana uria wikuka gitene gaka akethirwa akithondeka tujira akenda umba kukinyira mbuga ntunkuruki. Thank you so much nonto pakiure kiu ingo gieterete ni nyoro kwenda kuntetheria ntetherie na ti uni yake anto ba bethe mother na tutharimite batwe na agenda ambition na ideas lakini thina resources financial backbone na ni nonto kona anto bara kuroba keja batu inyeria nonto pale tumira weakness yetu lakini nkere nchana winya sana anto betu buka tudure ni nonto boko agia tukathura nire ni nonto boko agi tonkemera tedrore afford suburiere nonto kuma ndiko thithia interest yakwa kurunga magite ke MCA it has not been easy it's only God nonto ni ndemonoku indomba na imbaraia nanto sana we motivate one another imbethera ndenya kithorano ne kia young pastors vision nande but kwena challenges nyingi sana for example people are expecting a lot from you whereas you are not able in terms of money another times mbeche chikwendekana for example with janau clearing kujukia certificate kutonya vyemene what lucky you tari independent candidate ndatonyete kiamene kia Democratic Party na unionda ikirwe nkorwe kwa nekobwira another challenge ikwithiria kwi antu ba kukuthukia
bari you know and nyote ko bamenya bageta bakiuga we utina nkingwe ko gatai oja ure mbugire oye kana gakea you know na nande ukethera utimto strong kana ukethera utimto kumenya tongeri mbi wita na muthuro kambiri nyame ko bachokeria obachokeria because they are provoking you intentionally obachokeria nande ukathukia nteto so iko kwenda withera we bold relentless and withera we uncowed kitu kira kuga na Kimiru withera we no chamba another challenge ira mbiterete ngikuruka ira i challenge ya kogo chwarieto kuringana ore ri challenge koko ina mathina ja maingi sana but I believe kenda gold kana dhahabu ya dhahabu ilasima ikurukire nteto ni nyingi kushamura kiboi kutonyithwo monkine kenda kethra ke kanto smart gold jeje ilazima ikurukire a lot of challenges and we are ready for them nonturire witrendo ene takana ndiukira a real man amba yonto na kabuthiria na kaire unde muthomi impenda kuthoma sana indoma makuja 48 roles of power indomete yukureta wa 36 strategies of war imbije when to do this na ile mbati wa apply so challenges hatu icontain ura kore ukeza kugwata gitigi kia MCA ndene ya Kiirua Naari mbuga nyuma ya miaka 5 ni legacy iriku kethro kienda gutiga ifwega sana ngweterete kiuria kiu muno nontu slogan yako I humble servant of God and people na Ciaca tutegete MCA Kiirua Naari yake itutegete kwijenya menya Ciaca kingangi gatura rojene tungangi tungi jabatu tukeja tutonye ala suta tutegete MCA yake Kiirua Naari tutegete manto chama nene sana kwijenya utongerie nebo a constituency utongerie nebo county lakini nandi nteto yu kethera chirio theri kethera otitira ntungugi na kaire nkwira ntu sana ba itikie utongeria ba antu kembethe nontu iro turire ntu mwithi ari agitine kia MCA agaita ngugi nontu ire ne okariewe atina ngugi ngi neta thuke kariewe akurirwa na siasa one day is too long ntuko imwe siasa intuko nene sana no tego tethithika so nkuromba ntu betu ba betekio tongeria bandu kembethe nontu rero ture mutongeria umwithi aria ageta thithia chithongomie nontu ate kwenda ku lose kariewe na kwenda gwita gita yankathi na kwenda kuma MCA eta MP eta senator aitetio u so uningatika legacy na legacy ira kwenda gutigo ndenda antu bauga thirikari yetu ndikwenda bauga thirikari ya wakiri bauga thirikari yetu a government of the people with the people and by the people anto ibakuiguna anto benda compaxes ibako ndithiria access kethra the main legacy ira kwenda gutiga nontu wodi yetu ni koithira ikario metropolitan nontu twina a vibrant institution igwetwa Kiirua Technical Training Institute twina industry ego process macadamia twina police station so it's a intora ikonania igakorwo bwega so legacy ira kwenda gutiga nkwenda gutiga mbikirite street lights kuma Kiirua mungagitimene kenda alito beto bara bakuthoma nau bakathoma patina stress alafu inyama mami betu bare mama mboga bakenda ia interview yao mungainyo otuku nontu gukethera kwina security that is the main legacy I want to leave legacy ira inginkwenda gutiga ne kithomo inko mbangite kithomo ndene ward Kiirua Naari tukathithairia arimo bara bonde empowerment tukethera twina an academic day tuatirimo na twinde tukathinja ndegwa tukarea tukaranka arito betu na skuru chetu that's promotion na ntu rira tukwatire ana betu na kithomo wadiu kana ntura yu kana ndikuru ire yu ite korora thina rira tugwatirire ana betu na kithomo nontu it opens so many doors and it brings so many opportunities so legacy ni nyingi ngwana gutiga those are just but a few icho meja na ndukembethe kuma ward ne chonde ithano chabore ni bwejete amwe na bwathondeka gikundi kiria bugwita bunge la vijana very good no twithire tukiaririria na ndaika mbuga imwe gintu giki bugwita bunge la vijana na mbuga uria bwithiritwe bukithuja atongeria bara bakethro bagitethereria na gukiria ntu kimbite thank you kithurano kiu ke bunge la vijana
ikithurano kiwendo ngwana na muno na jaki kia Meru County Caucus of aspiring MCAs but now kiwiketu kia buri ke kinyite kita tuka kwenda kwa address challenges je cha roje challenges cha yuchia na siasa kana tongeria kwithira bate voko bate kuthithia ngugi yawe representation bwega issue je basari tona tukethira turi au tutiko support anybody we are just a mouthpiece na tuichokeria sana Weru TV nontu itutha twina ba mawira kiria na aria ibeja to bete ibeja by the way tukathithiria coverage na wewe jo gwathomera itutete tugwiritwe sana na ria nte twire chija chikathomwa itutha tukaona feedback kethira ibasari uchika tekero nontu kwa chetha na aria njuri antu babethe bari tukamua kwa kia mongi jote ora so ithirite group egu enlighten na kwariria mathina sensitive jaraje maturene chetu yes sure inkwenda kunengera kanya utege kamera area withiro kiromba mukari wa Kiirua Naari kura yaku kendo twika MCA na withiro kirikithia legacy yaku na kinya withiro kibatethereria kimauturo ibwega sana antu betu Bameru na ndiguru yonde na sana Kiirua Naari bushokeria nkatho sana bushokeria aciari betu nkatho sana nontu ba sacrifices ziria batwete na bathithite nontu betu na mbuke nti gubugwithia na inchumiritie ndi kana kenu kongwa itikumakania uria bagwita bakiuga itikumakania uria bakuga resources and tena mbi siasa chia pettiness iti kuruki nikagita na mbrombe na winyia sana mbwire ngwate njara nontu tekabu gututhomithia tura utheri burire thina ucionthe kenda tweja maturene jajenu kuburomba ngugi na according ke oni ngugi iria mpumba kuromba na iria mpumba gwita bwega ni iwe kurungamira antu betu bonthe beba Kiirua Naari wadaza an MCA na mbuge thirikari yakwa ikethira iri yetu twinde ikethira ina riri wakili Tonny Manyara Mugira na kiama giakwa Democratic Party of Kenya twenjurine Kenya kwanza na ujauri mbugire tiaka tukuringira bya makura turiringira tongeria para bakomba gututetera na bara bakomba gwikia issues chetu kana mantu jetu ndene county assembly mbuge inkoromba support yenu kenda mpumba kwitha DMCA Kiirua Naari ward kiitua bietu pionde buchumirie na wingi sana na buntetherie anko butuma ngugi bombikie ngugi tariki kenda mpumba kwitha DMCA wenu so jange tukariria nau maturene nontu ndiku tugwita door to door tukiboromba kura chenu na nontu imbije mwathani no wejanaga na mutongerio mwega umake mwathani na itikumakania utwingei nontu nyama ndiku ijogite ibaba ingi sana beti indi ibaka isana bathuri uningo itekende umo bara bathuri kutongeria antu betu ba Kiirua Naari ward ibaka sana mwathani abutharime kimarito nkithiria wakili Tonny Manyara Mugira na rwako ita tawa tukwenda kumurikira thiguru yetu kumurikira wadi yetu na ingwetikia bukatharimwa. Thank you so much Nyakia Weru TV. God bless you. Ni bwega sana wakili Tonny nontuba kuona kanya kinya ugwe na kweza na kwaraniria na about 20 kwa narua na ingwetikia ntuba Kiirua Naari bakwithirwa bakithuja Tonny na bakumenya kethirwa kwithirwa akibaguna kana akabokiria nkatho cha mwanya ntiongera na ntitaura ka withirwa ina kagita gake gambita Morin Kinya.